Hei hi Akasvani Aizawl ani Chanchinthar siar tu silin sang puya. Governor Dr. Hari Babu Kamambatian kumin NIRF ranking rampum huwa pa college traber samthum palina Pachung University College ani lomna voin khan manpui. Health Minister Dr. Alal Thanglenan voin khan long kayat ko Troy Pui South Primary Health Center building thar ahong ramchunga mechi te tana venhimna peturin one stop center zaseri samthum pathum sarkar le puina hongto. External First Minister Dr. S. Chanchinthar chuan Khovel in India chu mason atana an tho pui angin an envekto thule Khovel siam danglam kunga dinhun poimo tak alwa thu soi. Governor Dr. Hari Babu Kamambati Chief Rector MZU chuan kumin NIRF ranking rampum huwa pa college traber samthum palina Pachung University College ni lomna voin khana man puya alomna pol hian ni otur International Symposium on Sustaining Nature and Tribal Worldview and Eco-Critical Approach to Literature ti chu an buat sai bok ani he hun hi Mizo University Registrar Professor Landang poina man pui ani NIRF ranking thar berna talan dan chuan te fungrang rang mangat te ani nuwa Pachung University College PUC chu India College thabi za than chu zinga somthum palina da a heini kumlama NIRF ranking PUC rank somli pangana atanga te chuan masona lian tak ne in India marchak huam chunga college dangte NIRF ranking hian top 100 ta lang anom lo ani Governor Dr. Hari Babu Kamambati chuan PUC hlotlena chu Mizoram tana inchona thamani ti soin hedin hun thleng tura the top chho tu zongjong te hna lompuina hlana hetianga omzenei thiltum chiang takka nei chunga malaman pan the zel phot chuan hun reilo te a PUC chu India Rama College Trafilor alani the erin thua soya nakin loka deemed university din munpo analo so be sei hle ani ati National Education Policy sang somni mathlir anga PUC hi akal zelani chuan teaching intensive and research intensive university ya hlan kai alani thoirin thua soi bokani PUC hi Mizoram College zinga upaberle munne thabera ngayani a PUC ram hi acre za somni pani vela zawani a tuna hian arts science commerce le management streams ate zirna kalpui mek ne departments of ni pathuma oma zilai sang thum chuanga nei meka NAAC in CGPA 3.47 out of 4 rating pe in A+ grade college ani mek ani Environment, Forest and Climate Change Minister Puti Jelon Tlongan Mizoram University Department of Political Science both side ninhi author National Seminar on India and G20 setting a global agenda honna aman pui he hunain Minister Puti Jelon Tlonga chu Mizoram Peace Accord chu kum sangkha jago somret perukan nei ni in he Peace Accord hi state in Zinasang Mizoram University alopian party Mizoram University chu tun high national institutional ranking framework NIRF sangni somni bathumina talan danin university tra somseri paruk na ni in northeastern states university tra pani na ni ati Mizoram University Political Science Department in G20 seminar ane chu lomamati thu soin India ramin G20 presidency achil chung hian khovel mit moram masona phochu ani theina ne masona tura theina hai chole zirchian konga he seminar hian kong thui tak Mizoram tan athlen the ani ati Mizoram chu ramdang ne na in rian ya wangin insum don ton na le ramdang ten in le china konga poimona ane thu soin heng ari ate hian professor te chuan zirbing na sale zual nei turin angen ani he seminar chim tu research scholars le midangkal khom zongjong te chu seminar hlok taka mang turin du sakna ahlan ani Minister and Vice Chancellor Professor DC Deka chu Mizoram University Office Chamber Hungalin MZU Law Department omtheidan tur soipuya Vice Chancellor hiam MZU Law Department da chu thati thusin Central Ministry atulanga proposal siama bozu yalo tumtur thu soingal ani Health Minister Dr. Al Thanglenan voin khan longtlaya tloa Troy Pui South Primary Health Center building thara hongbok Longka District Hospital Health Department thoktu tenen an district chung din hun thlir hovin malak zel dan tur an soi hova Health Minister hian district din hun an mamole an harsat nate angai thak saka Health and Family Welfare ho tu tele DHL thoktu tenen damdo in ti changtun dan tur sang sang an soi ho ngal ani CMO conference hall Health Department thoktu tenen Shriselna lama district chung din hun clear ho na le malak zel dan tur soi ho na hun bo sai ni he hunain Health Minister chuan thu soin Shriselna lama longta district maso na motur tam tak online tanla ngai na lai engemaw zat ala om ti soya Shriselna konga malak na sarkar le thoktu te chau ti the ni lova
mi puite nen tang rola malak atul thu soya Mizoram chu India rama malaria lorna state te zinga mi ani thule Mizoram lungnei longkai le mami district chu malaria lorna ani thu soin heng district pathuma te hian malaria dona konga ngor zoka malak tuma ro mana siamani thute state sarkarin the to pasu ba ka sarkar lai puya po hemi konga malak na tura mamo sang sang te po thenani thu soi na bar chum cheng noi zani samruk pasari singkhat sanga senga sak troi pui south primary health center chu uluk taka enko zui tur le damlo ten ti sa le tharawa damna an chan mun ani theina na tangkai taka mang turin thok tu te le khotang mi pui te chu du sangna hlana sarkar chon rami pui hriselna angai poimo hle ti soin Mizoram hun sang sanga hospital PHC health and wellness center sub center clinic office le thok tu quarter engamozat sakzo to le saktura ti fel to om ti soya Mizoram sub center engamozat chu health and wellness center a plan kai ni in hrisela kong masona chon state pum atu mani ati Information and Public Relations Minister Pularot Kiman social media Mizo tloma ina harin omna le inlung rolna tamzoga thedra poimu ati he thui voina YouTubers and related media data na inzirtina hun Aizawl IMPR conference hola bosse soin minister chuan Chanchinthar lo omzel turle aram dangte atana athalai pholan thiam poimu a Mizo tongin ma son zel theina na malaka poimu a tong dik manga midang te ka hruai tu ni thei turin media mangtu te chu tana thar turin cha a Mizo nun zemoy pholan tur tam tak omti soin heng thedar konga hian malaka ngai ni ati Pularot ki ma chuan social media manga mi mal nun in porsak chiam chu tha ti lo thu soin media mangin mi nun na sa taka ti chetin om theya mitin te film khur taka inzirti ra poimo ani ati he media workshop ahin Mizo YouTubers Association ayo tele YouTuber dangte ba ka political party sang sang media cell ayo te to ma po sang sang media lamboi pui tu te antel ani Mizoram State Legal Services Authority MSLSA bultumin champhai venglai community hall NDNPS dan chungchanga training board sai ani heunen champhai district chunga police department ne excise department thoktu te ba ka tongai po sang sang sub headquarters me MHEP MUP le rui hlo ngai enkol na kaushan pol hole mimal enkol home sang sang thoktu te antelani Aizawl district assistant judge PCLV zetral te kai shoya hian Mizoram State Legal Services Authority member secretary puwanal ena chuan Mizoram a hian langsar takin hun thuma tangin rui hlo chi sang sang aron lutin champhai chu Myanmar atanga aron luna pui bernin langa Myanmar atanga lo lut police te excise na thokten anman no kal zel chu asama lutin silchar lama tangin Mizoram aron let le a Tripura State atangin engemozat alo lut le ani ati a drugs hi dorem the ani lo wangin dongar ngar ngai ni ati a drugs dova kan norbe charchar lo chuan keima ani zok min norbe dona chu wangin kanthisen fartop thengrakin thatha lova kan do ngai ti he huna kal khom te chu thenem ngai taka ruihlo do na konga mala turina som ani he huna hian pulian sang zola district and session judge in NDNPS Act chungchang kal khom te zirtirin Dr PCL ompuya champhai district hospital a senior medical officer chuan drugs man sual poizia le hlo omzia kal khom te azirtir ani Chanchinthar hi akaswani Aizawl tanga puan ani ramchunga mechele tan one stop center za series somthum pathum sarkar lai pina hongto he bakan center za thum tan budget apechok to boka heng one stop center hon te hian mechia lelena tur le harsana tok te ta na tran puina sang sang dam doilamte dan nama puina te counseling le an chen le lona turte apechina Union Minister Smriti Irani chuan hemi chungchang hi Wen Khan NDA kum kuwa sarkar tinlomna BJP headquarters New Delhi anei asya hengba ka hian sarkar lai puin malak na tarang bokin angan center ti changklun le mobile smartphone mga angan center thunjomani dante atar lang ani External Affairs Minister Dr. Jaishankar chuan Khovel in India chu mason atan an tho puyangin an envek to thule Khovel siam danglam konga din hun poimo takalo thua soi Dr. Jaishankar chuan Khovel in India chu angai dan angai thashin ti soin zalen taka angai dan siam chu angai poimo le ati voina New Delhi chanchumbi te komna he thui soin Dr. Jaishankar chuan Prime Minister Narendra Modi sarkarin kumkuwa thunena chanchungin India foreign policy chuan ramin Khovel ahmongani dante sul nuliana hnuchiate concept thar le ataka ti hlotin dante atar langani atibok Chanchinthar cherti topna na tang pui Governor Dr. Hari Babu Kamam Batian Kumin NIRF ranking rampum huapa college Shaber somthum palina Pachung University College ani lomna voin khana man pui
Health Minister Dr. Al Thanglenan Vain Khan Long Kayat Loa Troy Pui South Primary Health Center Building Thara Hongbok Ramchunga Mechi de Tana Venmina Peturin One Stop Center Zasiri Samthum Pathum Sorkale Pin Hongto External Affairs Minister Dr. Jason Karachan Khovel in India Chumhason Atana Antho Pui Angin an Envecto Thule Khovel Siam Danglam Konga Din Mun Poi Motak Alwat was Soi Chu Tizong Chu Chanchinthar kan Pon Thei Chu Ani